Interes. Starinska, glomazna kočija, jedino sredstvo saobraćaja na divljem zapadu, pre no što je sagrađena železnica, odmicala je prašnjavim drumom. Putnici su dremuckali, kočijaš bičem gonio zapregu od 6 konja, a pratilac sa puškom preko kolena osmatrao teren, jer su u poslednje vreme bili učestali razbojnički napadi. Ni ovoga puta kočija nije bila pošteđena, samo što je napad naišao odakle se oružani pratilac najmanje nadao. Dok je osmatrao predeo ispred sebe i levo i desno od druma, dotle je razbojnik na konju sustigao kočiju, popeo se na krov i zaprepašćenom kočijašu i njegovom pratiocu uperio cev pištolja u leđa. Pratilac na zapovest odbaci pušku. Kočijaš zaustavi konje. Tada pritrčaše još 4 razbojnika i dok je prvi držao na nišanu kočijaša i pratioca, dotle su ostali postrojili putnike i oduzimali im dragocenosti. Ženama prstenje, narukvice i ogrlice, muškarcima novčanike i časovnike. Kada su razbojnici došli do jednog omanjeg sitnog čoveka, on im pruži novčanik, ali zamoli da mu ne uzimaju časovnik, jer mu je to uspomena na oca, a vrednost je i onako mala. Vođa razbojnika, ne rekavši ni reč, ošamari putnika tako da se zateturao, povuče lanac, te izvuče časovnik i strpa ga zajedno sa ostalim opljačkanim dragocenostima. Zatim razbojnici uzeše okovani sanduk sa poštom i novcem, narediše kočijašu da nastavi put, a oni uzjahaše konje i nestadoše u obližnjem čestaru. Kočija je produžila put, a kad je prevalila 1 milju, ošamareni putnik reče kočijašu da zaustavi. Kada je kočija stala, putnik siđe, izvuče iz torbe omanju pušku i pođe natrag. "Kuda ćete, mister?" viknu kočijaš. Njih je 5 i svi su odlično naoružani. "Samo vi produžite, ali bez mene," reče putnik i ode. Kada se vratio do mesta napada, razgledao je brižljivo tragove, da tačno vidi kojim pravcem su pošli razbojnici, te pođe za njima. Nije mogao da ih stigne, jer je išao pešice, a oni su bili na konjima, ali nije odustajao. Doista, kada je palo veče, ugleda u čestaru plamenje vatre. Razbojnici su se zaustavili da podele plen, a zatim da se rasture svako na svoju stranu kako bi umakli poteri. Putnik se pod zaštitom mraka privuče i osmotri. Razbojnici su bili okupljeni oko okovanog sanduka sa novcem. Dok su dvojica obijala katanac, ostali su pažljivo motrili, nestrpljivi da ugledaju koliki će biti plen. Mali putnik, ne govoreći ni reči, opali 2 puta, a 2 razbojnika padoše smrtno pogođena. 3. se okrenu sa izvučenim pištoljem, ali pade sa nožem zarivenim u stomak. 4. polete na putnika, ali se sruči pogođen strahovitim udarcem kundaka, dok 5. zavapi za milost. Kada su 3 razbojnika bila sahranjena, a preostala 2 odvedena u zatvor da čekaju suđenje, kočijaš priđe putniku i zapita: "Zar je vredilo da se zbog novčanika i časovnika izlažete tolikoj opasnosti?" "Zbog novčanika se nikada ne bih uzbuđivao, a i časovnik bih prežalio," reče putnik. "Što ste onda pošli protiv 5?" "Samo iz jednog razloga," reče mali putnik i nasmeja se, "da naplatim šamar, i to s interesom."